Srdačan pozdrav, dragi moji. Evo, Kreativna Iskra organizira nagradnu igru za vas. Koje su nagrade? Ova knjiga, prevrnula sam ju. Priče skrivene u zrncu pijeska. To je grupa autora. Ovdje je objavljena i moja priča potpis. Dakle, imamo 3 ovakve knjige. 3 od vas ima šansu da osvoji ovu knjigu. A 10 od vas ima šansu da osvoji moju priču potpis u digitalnom obliku, znači da je dobije u svoj e-mail inbox. Eto, to su nagrade. A što se od vas očekuje da bi mogli sudjelovati u nagradnoj igri? Očekuje se da napravite komentar ispod 3 videa na našem YouTube kanalu Kreativna Iskra. Vi koji nas već pratite znate što tamo ima, to je prilika da osvježite, da ponovo doživite ljepotu. A za vas koji nas ne pratite, to je prilika da vidite i čujete što tamo ima. Dakle, 3 komentara, 1 šansa za dobitak, 6 komentara, 2 šanse za dobitak i tako dalje. Koliko vam se da, zabavljajte se. To ne treba biti nikakav iscrpan komentar, to može biti riječ, 2, minimalistički, uostalom onako kako vi to radite, kako doživljavate. Kad osvojite nagradu, imamo jednu molbu za vas. To je samo molba, ničim vas ne obavezuje. Ako želite dati nam svoj iskreni komentar o priči, kako ste ju vi doživjeli. Dakle, opet komentar, rečenica, 2, nikakav elaborat, nikakav esej, nego rečenica 2, 3, koliko vam se da. I da jednostavno kažete svoj doživljaj ove priče. A ako smatrate da možete isto reći rečenicu 2 o literarnoj vrijednosti priče, dapače. Dakle, ovo vas ničim ne obavezuje. Sudjelujte u nagradnoj igri, nemate obaveze, a ako vam se bude dalo, ako budete htjeli, učinit ćete nam uslugu. Eto, to je. U sljedećem dijelu videa bit će napismeno kriteriji za nagradnu igru, pa malo pogledajte i ako želite sudjelujte, nas bi jako radovalo da sudjelujete i slobodno podijelite se svojim prijateljima. I do sljedećeg susreta online ili uživo, kao i uvijek, sve najbolje i puno vas volim.